Намулугар билинги тургунан опсай сүрбе алта биек тутуллар. Билетане такка боксантан сеттете үтөй жалайытнен. Маныха намулугун баһалыга тетимне хулахамытын көрөристер соруктах кекке биектери кериде. Сихили Александр Колмогоров. Намулугун баһалыга Александр Атласов салыйла хулө билоган маңнай сылын аксын калаан утугар эмсәгәлер веден нехелеген кытылыгар 2-нче сыллаха кутулуу дамбаны бөгөргүтү үлахамытын кытыры билисте. Итикенне харбак туруктаа жеттен көһөрүү программы итинен тутуллар 2 мендеменне 6 квартиралак толур хатчылылак таа жени тардылар. Булан быгытнан 5 сентябрь гытты бу денекелерге финама. Сентябрь битеге октябрь газ кылбамай бут. Бартан кылган келер бит. Икки тестенер билинге турууна хатты онча бирген бу тугун көндүн опсайт туга биден турар. Салгы быйылгыттан тутууда сагаламмыт кең орагайдагы 165 местелек партизан скулата болгомтото соқ калбата. Белетир боллаха быйыл намной силигин ситен алтан чоран чугдары. Онтон Никольский нехелегер анал клуб спорт салы соға үгүс күчүмәгы үескетер. Маныха кыхалганы туардар сылтан культурно-административный же тутулдар. Бу манна туох бар нехеленнеттон административный өтөлөр администрациятан сагалан туох бар тохтара бартаманда керектактар. Оноттон спортзаллара, игиннере клуб библиотека игин оннук маннык тон туохтара терилтелер барта кирер бир гөллир болалар. Намулугар анал программа черчитинен тулайы оголор женен качы итинен кыхын 2 мендеменне же үлай кирби боллагана быйыл 15 квартиралак объект силигин ситен жендее. Контракт быйытнан декабрьга бартулай керекте. Онотон көрөгү курдук тон тетимнакты баран ихер, онотон успейдыктакта каянмаганы. Онотон соглашение быйытнан юрак министрликтен кытты соглашение төһөси быйытнан декабрьга үлай керекте. Графский берег нехелегер саңа ухуян бапуруга сытыдык турар. Маныха үтүө жала черчитинен 2 сылын толур хатчылылак саңа огысады тутулдар. График быытынан балаган ыйын ортотугар анын телетчи арьерге техеллер. Александр Колмогоров, Юрий Христофоров. Саха телевидениенте Намулуга.